Ngiyanibingelela amadoda abazalwane muhle Jesu nanamuhla. Ngiyanibingelela abathandekayo. Utawuba nesililo lesikhulu uma kuhlwithwa libandla. Timfu titawuhlukana netimbuti. Umelusi uyabuya. Ngubani umelusi? nguJesu. Timfu ngubani? Ngabathandekayo, ngabangcwele. Uma buya Jesu utawuba nesililo lesikhulu emhlabeni, isililo lesikhulu impela lesililo lesi umuntu akakhoni noma ngathi ungaqhamuka nomunye nje umuntu lokhona eceleni kwakhe utamthulisa. Sililo lesi lesingathuliseki. Asokuqaphele ke sihlobo sami, asokuqaphelisise emasontweni ayishumayele insinziso. Kuthi umuntu angahlukane nesono, ashunyayelwe lelivangeli. Ashunyayelwe lelivangeli, ashunyayelwe alishunyayelwe esontweni. Awu Nkosi yami, ngithandazela ukuthi ashumayelwe emasontweni lelivangeli ukuthi umuntu angahlukane nesono. Bantu manje bangena emasontweni nesono baphindze futhi baphume nato, baphume nemagcubu, baphume nekungathetheleli, baphume nekweba, baphume nako konke kunetimbi, bangene njena kodwa na kungabonakali ushintsho ukuthi lo muntu lona phela ashintshe akhule phela emoyeni. Nawe mzalwane, sifundele iBhayibheli. Ungafi laphi umuntu awudukiseka kalula bese kulolu hlelo. Nkosi imbusise.